Hello, Buffett. Welcome back to Chef Digital TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Buffett, this is a post that was posted by Mandla Chris on Facebook. I think it was yesterday. So bekhuluma kahle kahle ngalolu daba and lolu daba-ke luye lwangidonsa kakhulu due to ukuthi-ke mhlampe kungane-awareness-ke engiyinikeza abantu kuphi nakuphi indawo la abaphila kuzona. Lo enibona esithombeni kuthiwa-ke u-Amanda Manensa laphana-ke osebenza khona-ke ka-SA Breweries uthe ebuya-ke khona emsebenzini ehamba-ke laphana-ke ku-R300 waqhunyelwa-ke ilona ithayi ngabo-8 ebusuku. Okay, uma-ke luqhubeka lolu daba ube-ke esefonela-ke abazokwazi ukuthi-ke bamsize laphana-ke bathe-ke lapho akazikhiyele emotweni ngaphakathi labo-ke akade-ke efisa ukuthi-ke bamsize. Okay, wasekethi-ke base bethi bona-ke bayeza bathe befika nje ubesedutshuliwe khona lapho-ke futhi-ke eseshonile. Udutshuliwe umuntu-ke obengaphandle kwemoto washaya-ke iwindi noma-ke washaya-ke khona laphana-ke iwindini layo imoto. Umndeni-ke ukhala ngamakhamera-ke omgwaqo angasebenzi ngoba ngabe-ke uyabonakala-ke umbulali-ke njengoba la elinyazelwe khona kugcwele amakhamera omgwaqo. This was posted by uMandla Chris. We know so many stories esikwazi ukuthi-ke sijike sibe aware ngawo laphayana-ke epejini lakhe uMandla Chris. You can go to this page or on Facebook and also follow leliya page because lisinika ama-updates ngezinto ey'ningi ezenzakalayo even khona la ezweni lethu njengoba sakhile. Bafowethu, there are so many things ekumele-ke siziqaphele, especially when you traveling around ebusuku because-ke kuyabukeka ukuthi-ke njengoba-ke usisi lowaya kade-ke e-travel-a kusobala ukuthi-ke ubehamba yedwa cause akekho omunye umuntu obaluliwe kuyona le incident yayo noma lesi sigameko esenzakalile kuyena. There are so many comments regarding lolu daba and-ke ngizokufundela ambalwa. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi kufundele ama-comments, I have izinto mhlampe-ke abantu nje in general abangazibheka ukuze-ke mhlampe-ke bangagcini bezithola-ke besezingozini ey'njengalezi. Into yokuqala nje ngani zakwethu besiye sitshelwe laphayana-ke isikakhulukazi uma sisafunda noma sisafundiswa iy'ndaba zemithetho yemoto nani nani okuyini i-learners. Mhlampe kunezinto osuke ungakwazi ukuy'thola ezingakudalela-ke ubungozi uma kuwukuthi uyahamba kumele-ke ubheke imoto yakho. Yebo-ke yinto esingajwayeli ukuthi siyenze leyo just to observe around imoto ukuthi-ke ikuphi okungakunika mhlampe-ke inkinga uyabo. Mhlampe ukube ubenzeke kanjalo my sister ngabe-ke kukhona-ke la athe ukuphunyuka khona noma-ke asindile khona. Kodwa-ke ngani zakwethu-ke yiyo le nje leyo mina ebengibona ukuthi-ke mhlampe kungamele ngaso sonke isikhathi-ke siyenze ukukhumbuza abantu ngaleyo ndaba, right? Okay, umgenge laphayana-ke kuyona-ke i-comment ekuyona le post uthi-ke okungenzeka laphayana-ke yini ukuthi-ke aliqhumelanga ithayi bekuyi-trap, okay? Right, kusho umgenge lapha ukuthi kungenzeka ukuthi-ke aliqhumanga ithayi kodwa-ke bekungenzeka ukuthi i-trap ukuthi-ke hawu, ngoba wenzeni ngampela ukuthi-ke kungafika nje umuntu-ke azomubulala. Kubukeka sengathi-ke bekuyi-plan vele nje. Ngiyasola-ke aliqhumanga ngephutha-ke engathi-ke engabanjwa loyo owenze leso senzo. Abantu-ke ababili laba kodwa-ke bavumelana ngento eyodwa. Most of the times vele isemsebenzini isekhaya hlampe uyabo, mhlampe kunomuntu ongazwani naye la osebenzela khona or else banganayo isikhundla or kunomuntu kwayikhona ekhaya lapho obevele ekucuphile eningazwene naye othole ithuba lokuthi-ke eyenze lento le ukuthi kube ngathi isondo eliqhumile mhlampe-ke emgaqweni thizeni kube ukuthi uyayi-realize-a leyo nto cha akukho sonto beliqhumile la. That was a plan ukuthi-ke
ekugcineni kwakho konke ukuthi lowo muntu loyo okade enze leyo nto-ke bek-track-a kwakhona still ngayo-ke imoto, ebeke idivayisi thizeni. Basho kanjalo-ke mhlampe laba abantu ukuthi-ke this was maybe a trap ukuthi-ke kugcine kwenzekale lesi sigameko-ke vele esesenzakalile, right? Looking forward to le ndaba. Abanye bathi-ke akuphenywe athandana naye kanye nama-colleagues akhe. Yeyi, ziyafelwa-ke nezikhundla emsebenzini these days, kubi. Kodwa-ke nje aliziqhumelanga leli sonto, kusho-ke laphana-ke ukholeka uMashando wakwaMbajwa. So usho-ke ugijima phezu kwayo lento-ke engiqeda kuyisho naye uNyandeni lapha uthi-ke, July ngabe nakusasa-ke kusenguwe na, ngenxa-ke yezigameko-ke ezenzakalayo enyangeni nje iyodwa. Ngathi unyaka wonke balobe beshilo nabantu ukuthi hhayi, ngathi unyaka wonke njengoba uJulayi ube negemegeme-ke eziyinqwaba. Ngale kwalokho Nkandzakwethu, mina bengingafisa nawe ukuthi ubeke umbono wakho ngalo lolu daba. Do you think ngempela u-my sister lowaya ugcine elinyazwa esemgaqweni, ulinyazwe mhlampe abantu abangamazi, noma ngempela iy'nsolo zingakhomba kulabo esingathi-ke mhlampe abantu okungenzeka abasebenza naye or else okungenzeka ukuthi-ke umuntu aphilisana naye nje empilweni okade mhlampe ehilizisene naye, ngoba udaba lolu alukuvezi konke yabo, futhi-ke kusobala ukuthi-ke ngathi ubehamba yedwa. Anyways, Nkandzakwethu, ake sizwe ngani la kwi-comment section. Do not forget to subscribe to this channel. Thank you so much kulabo-ke asebekwazile-ke ukuthi-ke ba-subscribe. Do like amavidiyo-ke esikuphostela wona and also recommend mhlampe ukuthi-ke ikuphi la asingashintsha khona. Danko.